Kublai sibone ya bi kinong song snong jong kading yong. Nampat jutit menu ya kading yong. Bat nam jupoi perkhat bagadon ka snong gum kading yong. Lai no ko is street menu malaya ka tu ka sembur ke wadanang tai. Ngampoi perkhat baganong gum ni. Nasu babi pelong ya ka meeting ha ka porjanmit banganiu ya ka beauty ya ka jing bhabriu jong kading yong. Laga senong kali ke dingyong ngana penyi ki beriu ki long ku dingle. Ki bhabriu ki pai tanam. Katne kami ke yong, katne ke din kriat jo katalang katne piawan de ban thapti dala de ya de. So bhai din thapti ke bajam. Bani katne ha kali ko. Kapati ya ke sim ke basirhem, kapati ya ke sim jo ke jingkit khle kali ke de kata ke bagi ong ka political consciousness. Ki beriu la sama studio mata. Banuan meeting saya ke BPP, hapan thapti hapaji ro. Namar pitam ai begalia. Mpan bat kemai basya. Omdor kono miwan da ka mensim, da ka monsumha, da ka jingke khle ye gali ge jabri. Nama kata ro ki bawan saya ke meeting jo ke BPP. Kim judai kum kitu ki wai par ki ba ong ngin lek snap kai. Ngin lek pet kai. Kila penlong ye ka tangkum ka tamasa. Bat khamaka ka politics ka kalau tangka kiu jing le kai jono re jono takadau ka linkin kat ni kari ke jat beriu jongi de namar pangila ya le kai ya gane ka kamba ka kamsan ka bahati tintin jongi ba hebing ba Dr. Ricky Singkon ka kam ka batentang ko le jibone ka bar kalong ka jit thapti ka de benlek biang chapi kinong kersan jo ka parti ki bala kersan ya ka parti Hake election MLA ka baladep pat kumju ru hake MP ka baladep sobha bana ke jing thapti ka bijam. Jadi sebenarnya sila penjog ya ba heading kumu MLA Badon Burom nagani ka constituency Jongpi kapagani ka snong Jongpi tahap akamap jongi bat kumju ru ya Dr. Ricky AJ Singkon nagalian juga party kumu dukhot jong ka state executive committee nagalian jogi ba aran mela basaya mo kumu president rangba Nagalian jong Dr. Ricky Singkon kumu MP ngawan hang ni ban ai ya ka kerwo jeng kublai snongu ya ki nong thabut ya ki patba jong ka dingyong kublai sibon nakut sadam jong ka party ublai una yo ban kerku ya pi ban nang ya beteng ban ai ya ka jing kersan ya ka party ban kum bakalong menta ngangin skam babin ai ka jing kersan ya kong deiti balong candidate MDC. Sultanat banyu ya ka consistency ka jingai ne jongpi pila kersian yu MLA yu candidate jong ka BPP ha ka MLA pila beteng ya kata ha ka MP ngangai scam pinum ya klat sanci ing no ha ka MDC pinyai beteng biang ha ka MDC namar ngin ha banyai kan continue ka dia benar ka continuity ka jing beteng ka jing kersian jongpi namar ka ni ka dei halo ka nongrim halo ka ideology Bandong ba haka MDC pinyakan riano kapan pau bangilong kinong cabut ki ba arsap. Amar balay haka MP ngelabyang haka MLA ngelabyang haka MDC balay ngelabyang so. Nama kajik cabut ko jongi kadaya ka party lengba jongi candidate. Inama kata kau yaine bangi hadu bangin dayo ban shimiu lakam sensar lakalong haka district council bakumjuru ya kata katong kabini am haka arajar abu praba kisdam di banuan namar kajik temu jongi kum ka party kalong Magin wanra ya ka chapter ka batamai ka lenong ka batamai haga sansar kadar jon ka jala mekhalia ka jongi nai kublai ya i chairman i bapnia ya gade jingalan haga ni por ya i ba maure i bolong urang ba sinong jong gane sinong ding yong hang ni na ka banta ginong kit kam sinong ki bala a ya ka permission bat ndai tang ka permission kila a ya ka cooperation Kiwai ki sinong kidan ki ba ay ka permission dan rengim dayo ya ka cooperation. Andai hang ni hading yong ki ay ya ka tikamon ka tikidian ki ay ka jing kasian ban penlong ya ka di ka biting ka bejo. Inang mut pagani ka jaka ka long kam kendong ya se dan bawan say sinong ibarit ngong sibit in habi kerentang ya ki syuki. Dan ri ngakai pa ka syuki la ka lut tembang. Kani ka pati si ja ya ka jing krai si jom jong rong ka sinong ban pentip ban ay ka jing pentip ya ki nong song sinong Balang bagai jing sim kia jo pigi nang song ngasmo bagai ni ka meeting kalong si syarap jo wala ngasmo bagai jing kejap jong katalang andre badan na po jong kani ka hol ngasmo masih reham hadu kata kata mana saat kemen sim jong
Kemudian sibun ya kene kajing alam jong piran pak snong berarti mungkin kam snong kene nak kabanta kene kapur kabanta. Di kapur kalanang ya, di kene kan suat kimak kijurai ke bagi nyo banya. Banta banya ha kene ke jamit ke hagabege ba kene ke MDC election di kinong kumne. Dengan ai ki khana namar kan hamrum hagi dimut berkat demi mo. Ngan kau kene kebenin kong kaman ka mangamut pangkran kamdai ke khana. Namun banyak tu ipi sepang kawai kadur. Hatrai kom di ti layu i kata kadur ba hebing nani mabreng pi layu i. Kata ni kawai kadur kabar asar kulit lagi WhatsApp lagi ni isi di belakang. Kawai kadi kadur dur kawai kayeng paki kayeng dulang. Kamdai tak kayeng paki kayeng dulang. Hagajing sisa kadai kayeng dorbar. Kadai kayeng dorbar. Kayeng dorbar kabahe bar kabah itanat. Kapala si lagi pendankam dan kikintin kasih jongi kadai kabasap ya kata kasap kasunan. Haga bagi menteri ki korbari kide balik syong haga tadi. Di haga tak kedur, kapapala haga tak kedur kelong, balapan iba hatunum jong kata kayin, ledon dak kawai kakada kepada mangga. Jadi itu betul, jadi ya. Hatunum jong katai kayin dorbar kadon kakada kabayeng bar kabapet di baiba kibatan mo surok. Di kita ki baiba kibapet na surok ya kata kakada kiladap da kajing sngolongo. Sngolongo ro kata sngol thamula ro kata sngol syudia ro kata. Kajing geli kabami igi tegi baiba kalong. Umnu mu kutu kakada kala balik